Palahubog ba ang imong bana karon? Usa ba ni ka krus nga imong gipas-an karon kay imong bana gabi na mo uli dayon dili pa mo remit og kwarta instead nga para sa pagkaon gihubog-hubog na then og mahubog salbahis kaayo. Inaani ba ang sitwasyon nimo karon? Ug ang pangutana, kinsa bay ma-blame nato ani? Ginoo or kita? Una, ang pagpili gid og bana or asawa kinahanglan nga mga tagtabang sa Ginoo. Kay sa atong pagpili sa atong maminyuan kung walay uban ang Ginoo, sure gyud tang masipya ta. Ngano man, kay kita nga mga babayi dali ra kay ta maluoy. Hatahatagan lang ta, malumunan tong kasing-kasing, ma-inlove na dayon ta, kiligo na dayon ta. Kay ngano man atong makita panlabas lang na pakita lang tag juteng sweet ay mahulog na dayon ang atong gibati. Pero ang Ginoo kay advance man ang iyang makita ug makita pud niya unsay sulod sa kasing-kasing sa tao. Dayon naa pa tinuod jud kay ni siya realidad nga kung kita mahigugma dili nato makita ang sayop kundi ang puros maayo ang atong makita. Bisan mingon ang atong mga ginikanan, maison nga, ay ayaw ana kay palahubog man na siya, ay ayaw ana kay ang kaliwat ana mauna ug unsa pa mga negative. Pero dili gid ta kay mingon tag, ay dili uy maayo man gud siya, wala naman siya nagausab naman siya. Pero mosugot gyud mo igsuon, kung unsay kinaya sa tao, kinaya gyud na niya. Pero mutuo sad ko, bisan unsa pa kangit-ngit kabad ang tao, kung siya bag-uhon sa Ginoo, mausab yun na siya kung ikaw po magampo. Kanang banang palahubog, dili na angay sigig sumbatan, di na angay siging yaw-yawan o kasabaan, ngano man mo samot yun na. Ngano man nakita man sa yawa or sa dautan nga, ay makasala na yung asawa kung sigig magpabuyag ang bana. Di sige po yung tintalon nga makahimog sala para makasala sad ka. So ang pinaka-effective way solusyon ni ana, iampo. Naami kauban nga grabe ka bisyus gyud ang iyang bana. Pero kabalo ba ka unsay gihimo sa asawa ampo sa kinasing-kasing ran ug wala damha na bag-o gyud ang iyang bana bisan sa pagtilaw ug ilimnon karon dili na makahimo. Totally na transform gyud. Sa unsang paagi ang iyang gihimo, dili kasaba, dili yayo, dili tunglo, dili balikas, kundi hugot nga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Ngano man kita nga tao di kita makapausab kundi ang Ginoo ra gyud. Usa lang ka pamilok anak kung naabot na ang time nga imong pag-ampo dunggo na sa Ginoo, usara na ka twes sa gahom sa Ginoo. Basta mutuog mo salig ka na ang Dios gamanan. Pero kung di ta mutuog mo salig sa Ginoo, yun makaingon ta wa ni kasulbaran ang akong bana palahubog na gyud na siya, di ba? So sa akong sitwasyon no, akong bana mo inom pero lahi siya kay og siya makainom dili man siya dili siya mahimong daotan kung buutan siya dili ka makainom murag i-times 4 ang iyang kabuutan kung siya makainom no dayon dili pud siya anang pare sa uban nga murag halos giadlaw-adlaw na lang no labi na sa klase siyang trabaho kapoy man ang ilim is pang energy nila so dili ko magyaw-yaw dili ko mga saba kundi iampo ra nako. Halimbawa kung gabi na makauli, di ba? Ang uban kasagaran pag gabi na makauli mo ba na maglagot kay ka karon lang ka. Maabot lang karon sa pultahan. Sumbagon din ka nako, yaw-yawon din ka nako, ug tawagan nimo makontak pa daghang mga tunglo, mga kasaba ang imong buhaton. Ako dili. Kung dili magampo ko, Lord, unta kung asa man akong bana ron gabi na, panaliptiin tawon nga walay kadaot nga mahiaguman sa kadalanan ilabi na ang disgrasya nga maabot siyang safety sa among panimalay. Kung nag-inom-inom man to ron, Lord, sugo ang mga anghel, Lord, nga mandui ang iyang pangisipan nga muuli na kay gabi na nabalaka na. Maya-maya, layo ra ang 5 ka minuto. Maabot na din akong bana. So inana igsuon. Lahi ra gyud pag mag-ampo ta. Kung atong pairalon ang hugot nga pagtuog pag-ampo sa Ginoo, walay samok ug naa gyud ang kalinaw sa pagpuyo sa kinabuhing kami niyon. Muna ikaw asawa karon, buhata ang strategy nga akong gihimo, effective yun ni. Sulay lang. Siguro wala pa nimo kayo na feel kay wala man nimo buhata. Prayer is the key sa tanang butang, kahasol, problema, kalagot, kasuko.
pagampo ra yun. Bisan unsa pa kadetalyado ang tanang problema nato sa kinabuhing kami niyon karon, pagampo ra gyapon ang solusyon ni ana. Na ang Ginoo igsuon sampita ra siya, naa siya, mamati siya bisan di nato siya makita, pero buhi nga buhi gyud ang Ginoo.